Mizoram chuan kong sang sangin Hmasawn mek tun nai kumnga chung leka Hmasawn hi soi se na ni lova zia se na ni lova shil se na ni heklo ele bara in todel kunga te wan de lo neya e zong tu thingtlang lam cheng te tan ko la eng meka thlai thar te man zo ka shela lo ni ta a ha takan hnathawk tu te nan tho hlo hlok zokin no tel theita NLP tangin chung ko nuai khat le sing thum chuang ne na chen pui na pek chhuani to a NLP NEDP conversion scheme nuaya po chung ko thanem tak ne na chen pui na apeto a chung ko sing khat sang ruk zali ne na chen pui na pek tura ro man na pe felani le to bok NLP nuaya line department som kaltangin lotlina atakin hmuh tura omta NLP kalpui reng chungin ati famkim le swal turin sorkar lai pui chuan state sorkar ne na suma pek ta na lo tidang lamta a planning commission in ati chin tam tak te kha state thu nei na kuta alo omta ka wangin Hmasawn kong zo dan tura malak na hrang te chu state mo phurna alo ni le zwal tabi ka ele bar zone na chakleng he tak kan nei theinan chief minister chairman na hnuaya Mizoram state planning board chuan Hmasawn na tur new economic development policy alo duang chuak ta ani Hmasawn na rural kan nei theinan NEDP hnuaya department shang ten mo phurna nein budget allocation po uluk taka siamani a department shang ten chaktakin ma anhan la chhota a chu chuan Mizoram danglam na aron thlena Hmasawn na chu akal chakta mai ani lo nei e zong te tan agriculture department chuan ma alana sa hle a kumsang ni le som pasari tanga som paria chung khan NEDP hnuaya malak na ram hectare somriat paria ta tangin purun sen quintal zasari som pani chuang zet an thara cheng nuai somnga chuang zet an la lu tani Vaimim po district paria ta tangin quintal sang kha zanga somri paruk chuang zet tharin cheng nuai som thum pali lai an lak lu pha ani hei mai hilani lova motor chana po quintal zariat pakwa tharin cheng nuai som ni don lai an la lu tani fuwan siam te po in kurte tangin sumtam takan la lut bok kumsang ni le som pasari tanga som paria chung hian sorkar chuan kun hnathawk tu te ham thatna tur ngai to in an lo leilet wan pan na tur kong thatak sial tlang ani theinan district shanga agriculture link road zani somkwa paria zet lai turin ruwa manna asiama chung te chu kilometer zathum somli pasari zeta thui ni in enga mozat lai zo ani to a hengte hi lai zo fel ani hun chuan kun hnathawk tu te tan ol samna le rem chana na satak athlen ngei don ani kumsang ni le som paria te tanga som pakwa chung hian hun kalta a in kun hnathawk tu ten ham thatna andong na sale zwal dona NEDP hnuaya transportation subsidy siamani dona sorkar chuan lo nei tu te chu an thlai thar ke ji khat zela cheng khatin achan pui zel don ani Mizoram dal herna kholte vaimim herna kholte tel ancham herna kholte fu herna kholte cholutin farmers group te na athlonin khol pedona hei hi thilchen fakawm tak turani tunma zong ain kutna thoin lukhong ane le zwal don chiang ani NEDP chu chakta ka kalpui ni ta ka wangin NLP atanga dinmun siam rem mek te point Hmasawn chakzokin an kalpui theita a NLP le NEDP chu state dang te point an ron enton thin reng ani Ramin Hmasawn na ta na rabi poi mo ber pakhat electric power in todel turin sorkar in thei to pin ma la a tuirial hydel project kol petha megawatt somruk pe chuak thei tur chu pulal than hola thanem ngai na le bengor na zara ti puitlin lo ni ta kumsang ni le som pasari December ni som paru khan prime minister Punarendra Modi chuan aron hongta ani a hon na in khoma pumodi chuan tuirial hydel project hian kol petha mai baka sanghathar chhuak kunga te tuithiang lim nyang nara hmuh na kunga tele ecotourism ate Hmasawn athlen tur thu asoi ani tuirial hydel project hi uchuak taka jang na dom nangya tu te wangin a thok tu nip ko chuan kantlin tangang lo ani ti in an kholte an char chuak zut kha ni a uluk taka zo fa te ma ko thlira ruwa man siam tu te swang tuana ataka chang thei tur kha ti balani in project site te chu khoram ang mai hian a chul mana khol lian tak te chu an ding tu ek thup maya kol petha kanin todel theina tura be sei sang tak kan lo nei tlumte thlir taka kan lo thlir kha athar bal don ta ni ina lang manani
mase kumsang hi le pariat kum top lama zoram in thlan pui nei ma khan sorkar na anchang le ani ngai chuan turial hydroelectric project chu chhunzom ani tur thu pulthan hol a chuan atiama atiamang tak chuan public investment board chuan kumsang hi le som jun thla khan project thar tho le na chu apom sakta nasataka pulthan holan anor zuye wangin kumsang hi le som pakhat January thla khan cabinet committee on economic affairs chuan alo pompui vele a cabinet committee mewin apom felta ka chuan kolpetha Mizoram in todel na lamtluang azo na tura thil poimo turial hydel project chu phur takin tho chhunzom ani le ta ani chief minister hi Delhi mi poimo tak tak dor kwalina buai hle thina prime minister's office mi poimo tak tak te sumle pai lama thunei tu ministry of finance hauh tu poimo te ministry of pawh mi poimo tak tak te le central lama thunei chinte dor reng reng in a phi buai thina ni he project a hlotin theinan hian mi poimo tak tak te chu mimal tak poin lekha athon fo bok chutiang ta ka zoram ta na thanem angai le avir buai zara turial hydel project hlotlin na chu zo faten kan lo muta a tuna hian power pe chuak to in zoram chuan kol phetha a in todel thei turin adin mun a song het me kani turial hydel project hi achangtlungin lo the maya kol phetha megawatt somruk pe chuak thei tur hian asiam chhuana unit pani oma pakhatin megawatt somthum pakhat zokin megawatt somthum ti chuan megawatt somruk a pe chuak thei ti na ani chu Mizoram chuan turial atang hian kol phetha asiam chhuwa za zela som pani kan nei zela abak po man takin kan la leizui mani ram chunge ya kol petha thar chwa nge mai kan han mang thei ta hi aro pui zia le a that zia kan man phalo mai theye Mizoram hian rampon munhla tak tak atangin entirnan ranga meti le barapani changten kan han la luta a local na hlata wangin Mizoram ron thlen meu chuan transmission loss atam maya chu ba ka konglaka khailakna atam thei hle tuna chuan turial project site atangin kolosi bok tlanga olsam taka thon chau ani a chuta tang chuan kan room tin maya man takin kol petha electric eng chu kan lo chita ani Mizoram inama puala Dr. Zirna Medical College nei Mizoram Institute of Medical Education and Research Maimer chukum sang le som pariat August ni Sari Khan Chief Minister Pulthan Holan Falcona ahongta tuna tanga kumnga avele chuan Mizoram Dr. Zir chuak thar kumtin mi zaborvel an omzia theito anga MBBS zir chuak an tamna na chuan specialist zir tura in ziak lingpo kan nga sot dona shisel na lama Mizoram ma khwa chu a eng ta hle Chief Minister Pulthan Hola chuan pathian in Mizoram tan thilro pui takati wangin an thu pui chu lom chungin lalpa rong ibolang u ti ani thu asoi ani Pulthan Hola chuan Falcona Referral Hospital din tuma ma an lakna sorkar na an chan lo laya an tum angni lovakal pui tak chu an sorkar na chan le hnuwa ani tur anga an ti puitin le thu asoya Maimer chu India Rama Medical College chaber ni tura an buat sai thu soin puhola chuan Medical College chaber ni turin bulkan chana Medical College chaber ani theinge yang ti kan ring ati ani Maimer hi in real bol na bumal takne na kalpui ni in tuna hian directory na opa Medical College changtung takni turin phur taka malak chhoni in building te thuam chat me kani hnathawk tu tam tak lak ani to a MBBS zirlai te point phur takin class an kalta a Mizoram tan sit za zela somsri hauh ani a adang za zela somthum chu NRI le central pool atana da ani tun malama himina khu baulo chau atu chemai do ne moti khopa hlui hlon ngai saklo lo kha tuna chuan Medical College changtung tak ditura puwa cha me kani a angai na sha in an enkol nuwa chuan mai marian khol changkang tak tak te po an nei ta cheu mai Dr. Thiam te kai shwaina hnuai atisen test ri shang adi theya FNLC anti bok vi biopsy le thling test langin anti thei to a randung se test na te dan na shik ti shang test na te omin ICU changklung tak tura ruwa man me kani a no pang ICU po ruwa man ni in Dr. Thiam ten ni tin dam lo enga moza anzai ta chur mai ani Shisel na lama hian Mizoram sorkar in health department kaltanga ma alakna sat ema wangin district khopuya damdo in te po thuam changkan chho zel ani a tun ma aizol chuan dat na test thei emo kan ti te kha tuna chuan district damdoi ina te an lo ti thei ta zela Shisel na lama lom na tura tam ta hle ani
Mizoram sorkar chuan urban development and poverty alleviation UDNPA kaltlangin mirathei te chen na in thanem tak asatoa rang vamual eden thar loi pu le dur tlanga te chung ko sangkhat somkwa paruk zet chen na tur economically weaker section housing complex asaso felta a henga ta hian lwa man choi lovin chung ko thanem takin ria run an bel meka sorkar that nazar zawin lungmuangin an khosa thei ve ta heng building a te hian tuida khol na ruwa man vekani a achena te chuan ruwa tui khol na tur thlangin an da a in kom khom na tur community center te po da vekani UDNPA kaltang hian aizol khopui le a chhevela NEDP hnuaya Hmasawn ru rel lian tham tak tak tho ani a aizol veng sangshanga kongkoi kon lun lai te chu lai zawa mi puita na ol samna thlen turin siam chat ani district headquarters sa te sports stadium ti changtun nan UDNPA kaltang hian muneng moza ta na tho ani bok Rajiv Gandhi Stadium ti phui suina na French company Alcorte Royal Gallery an sakte hi anamai lo hle a French engineer pani kutnu hi amam nalin RG Stadium a mi sing ni chuang zet in khel en tu te chut na turwa man fel anita he stadium gallery hi all India hian aza pui omlowa Europe ram changkang zo ka te po hetiang hi an lo mangnual ani RG Stadium gallery hi aronga moyang bokin ataka po belchian dola a structure hi galvanized steel ani a achakin rin tlak maya nget takin adotami hian kala alok nget ngal zela infiami tele in khel en tu te tan he Hmasawn na duom takani sorkar chuan chelai te khovel thar siam tumin ma ala a chumi ta na poimo ati pakhat chu sports stadium brahman hi ani champhai zotlanga sports stadium moile changtlung tak chu hon ani to a kolasi pa sports stadium chatak hon ani to a serchi pa hon theya pe fel ani chep to bo indoor hall indoor stadium changtlung tak tak aizole champhaya te infiami te tana nei makmo gym te ne na thuam chu hunkalta khan sorkar chuan infiami te alo petoa chuti mek line sports department kaltangin infiami a thabik te chom tur scheme te porwa manani ba ka national level e international level ati thate sumle pa ya chomdol na po cheng noi tam tak sorkar chuan asem chuak thina tu naya mizo infiami incentive cash award cheng noi te lalut te po anomta heti taka sorkar in infiami te angai poimole adwa ta wangte infiam na le inzir na hun ma cha ape ka wang hian ara chwa du ompo kan momol molani yeah good line from Casina. Well, there's the opening goal. It's gone in. Well, it was played really quickly in from the corner, and it's Hmasawn who gets her first goal. See it here. It was a quick corner played in, deflected to the back post. Italy didn't clear. And Hmasawn just lifted it over Chirico to make it 1-0. Yeah, quick free hit. That's what quick free hits can do, getting it into the danger zone. Kolosib nulal Hmasawn chuan England Women's Hockey World Cup a India tan goal khunga Mizoram in World Cup a goal khung der zunia ani nungzoi thei tura ngai National Junior Hockey Camp lu tura kauna dong thar te po anom le nok mai Aizol Government Complex Roll Thar Jeremy Larin Nungachu Kumin Youth Olympics Buenos Aires Lawom Tura India IOA weightlifting tel tura thlanani a Jeremy hian National Youth le Junior record akol kopa tunma in Asian Youth le Junior medal alodong to boka kumsang le som parukhan Commonwealth Youth Championship gold alola to boka Go Sports Foundation chuan kumsang le somni thleng achom don nge ani infiam na chi shangshanga mizo thelai le no pangten national a beran kai tanal nala India rama football in el na chi shangshanga Mizoram chuan a berkan kai de uvek to a I League National Games Junior le Sub Junior ate a ber kai lo na aram kan nei to meu lo hengte hi sorkar in infiam na hun ma cha abwa sayawanga phurna lo omin ashin chwa ani a mizo infiami te chu sorkar chunga anloma tunma kan shat ngai lo sports league shangshang semi professional league chu zorama kalpui ni a state dangte point Mizoram chu anchung en to a heng sports league awang hian infiami ten thlakipin hlote an nei phata ani heng hlotlin na in ashin chwadum tak chu India rama football school chaber pola chalngam Center of Excellence din ani ta hi ani
Mizoram sorkar, Mizoram Football Association le Tata Trust Trunk Kopinandin, Center of Excellence Sahian Sap Coach, India Roll 30 Lokai Shwai Hel Tochi, Kom Tola Noya Mi Pano Pang, Kumsom Pangat Noilam, Mi Somni Panga in football and Zir Meka, An Zena Munma, An Zir Lai, An Ele in Senina Tsangkanga, An Coach Tiamna Asanga, Heian Racha at Swang Hei Doninalang. India Rama Hetiang Football Zirna Academy Tangklung Hi, Aizola Tso Aoma. Mizoram sorkar sports lama ain hunwanga hetiang nei thei kan ni tui thiang lim nyang nar taka kan hmuh thei nan sorkar chuan PHE kaltlangin na satakin hnathawka Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation amrut noya hian kumsang ni le som paruk som pasari atang khan thei to pan chua tui sem amuman le zwala tui pipe lui te thlaka achul na hmuna tui da khol na siam belin side office le duty room thlenga siam tha in tui pam na khol lui te pot thlakin chutiang chuan kong sang sangin khopuya chengten tui nyang nar zoka an mu theina turin ma lak me kani kumni kal ta chung khan hun sang sanga water supply scheme thenem tak zo felani a khozol division noya ringot po saitwal waibuang northeast lang nuam naido ngopa te water supply scheme changlum tak thozo felani to a greater khozol water supply scheme thome kani Kolasip division noya ringot po NRDWP, NEDP, Nabard le NEC atanga sumhuin water supply scheme lian tham tak tak thome kani a bukpui nisapui mualkhang saihapui north simluang north thinglian le south simluang te baka Kolasip khopui water supply scheme khoichat mek ta chu alang sar deu anni Champhai division noya po south khobung kelkang solar pumping khwang thing bungzum le mual koi water supply scheme te donor le NRDWP noya cheng noi sang ni don lai seng sovin khoi me kani Sipiu noya setlak luibul tlong atanga lai puitlang thlenga pipeline 711 mm diameter manga pump chho turin 37 mld scheme kalpui me kani a he scheme hian water treatment plant po akengtela kumsang hi le som pakwa jun thla zo man turin ruwa manna siam ani division shangshanga sorkar ina khwale tuite tui thiang lim nyang nar taka pe ka du wanga ana tho shang hitarlan sen ani lova pitam berin kan shat lo lenga isak lo lai hian mi tu te amu chuan ngor takin mutmu po to man lo lekin kan ni tin nu na kan mo ber pakhat tui thiang lim supply na hi an lo thok reng ani so faten ma kan son jela arama chhanga ngai ven kan loa khwaljin zoramon to tu an pung jela kan wak chuak na sa bowa ka inkalpona aviation chu na satakin kan mangtang kaya lok na omlo chunga chief minister in zoram mi puite mamo na sha a helicopter a service tier te hi damlo mang ang hun pui zok pan ngai te tan abachen fakawm tak em kan zoram kot chwa pui ber lengpui airport po chief minister malak na in ti changtlum jela ni a airport moi le changkang taka chwa turin theito pamalak me kani he sorkar hian kutna thok tu te ma khwa ngaya NLUP mangin andin hun asiam thameka chumi atanga man son le zwalnan NEDP arwam hanle ani Mizoram sorkar chuan chiselna angai poimu a medical college chu harsa takin aswal chhuaka kanrama nge doctor zirna sikul kan nei beta kolpetha megawatt somruk pe chuak thei tuirel hydel project atu chepek don emoti kha pulethan hola kai shwai sorkar chuan atungdinga tuna chuan chhuanom takin enna ape chuak ta chlai te khovel chup chwa sak intiam sorkar khan athutia ma hlena infiam na khawvelah langsar turin infiam na hun ma ba ka injir na hun le manro changkang pe a chumira chu kan hu chol lova mizo nula chuan hockey world cup a gol avalut ta de rani